O anya, agsidaman na iti kapsat yung nga kaldingan ti bulungan. Bulong ti saluyot ken bukol ti ot. Nagiti best friend ko dita nga agdidillaw nga agsidanak kano ti bulbulong nga kasana kanong kalding. Sigurado maninen ang agrawar kay dita anta dillawon nyo man diti kanukon. Dillawon nyo man diti sida ukon. Ket oray kasta oray dillawon nyo nga dillawon diti sida uket hanak pulos nga agsardeng nga mga anay nagkikitaon nyo man itsura na balang kakabsat ko nga inurat ket nagimasan. Fresh nga bulong ti saluyot ko naman. Ayun gayam dito nga istal di pinagluto kat istal dito baryome ang baka dagi best friend ko man ditan ket dillawon da manina. Ato nga istal di pinagluto kakabsat ko nga inurat at dadayon una undang igisa at damot dayay paglalao ko da sakbay da nga igisa. Iso nga daytoy tinarami ko tatap pinaglalao ko nga muna na sakbay ko nga igisa. Dagijay nagado nga best friend ko ditahan nyo nga dilawonen ta syakmot lang timangan ora nga naimas no kataot kam na syakmot lang timangan. Yung kita nyo na itsura na kat nagimason una yun malipatan nyo kay ate nagnagan nyo no daytoy ti maramanan nyo nga kunakan unay nagimas kan kabsat si kayaw. Angot na, raman na ay nakadumakkel manin ti buksit ko dito yung kakabsat ko nga inorato. Sino ti mayat dita? Sa tay dagdagan ti pampaimas na to mas lalo nga umimas. Magic sarap ko naman. Ay basta para kanya kat may sa tayo nga kakaimasan nga si dagiti Ilocano. Kiwar ko ti kasto unay tanda dito sa luwit ko talaga nga gumalis-galis. O dahito ti kong kunakon. Igisa tayo kakabsat ko nga inorat. Ikan tayo ti bawang. Siyempre sibuyas sa ti paksa-paksatan. Tanaon na umayo mo uman ti banglaw mo. Kabsat ko nga inorap. Grabe. Angot na palagat nagimas kan kabsat ko nga talaga. O dayto yung ti paraan nga pinagluto tinagtakauna nga pinagluto dagiti babakat dito ayan mi. Be dagi yaman kasi ti paraan ti pinagluto na katagari kayo man dita. Taknamok mo tadama lang ti padak nga kasi ti pinagluto na. Paunay nagimas kan kabsat umayamom ti banglo na ay na nakakatakamon ka kabsat ko nga inorap mangan tayon. Haan ko nga ron inurayin ang lumamiisen ala tira kabsaten oray nakapudpudoten maks makita yung permi pa iti asok na si kayo wala ikamot tayo to ure nagpudotan ka ala sige tira kabsat nga inora. Nagjerits kid tita ay na sigurado nga dilawon da sigurado nga ibagada nga ay nahanga ng imas deta sida kalding kunada man dita. Ngem ti sumbat day ti kabsat yung nga inorat ay nadula amin nga muyo buyaan nyo haan no haan. Ngem basta sigurat bunyo nga hang kayo nga aging kukuna napakadamdama kat mas narawat kayo pay gayang siya at feeling mayaman kayo lang dita matitikas ta kakabsat ko nga inorat ipakita nyo niya ti pudpud no. Awan ti dakes na nagsitsida kay tinatnateng you must be proud nga kunada nga kas ti kabsat yung nga inorat. Ay ti kabsat yung nga napuno unay ti urat kat iparayag na pay. Wala kong paki nga kunada doming mabalin amin kanya. Unay nagimas kan saluyot ka gumalis-galis ka pay. Sigurado man ito yun ang dumakkel man ti buksit day ti kabsat yung nga inoratan. O anya maapal kan agin ko kuna may kakidito yung taibusan ta amin day tininagadupay si ka no kayat mo pa akot subwang ka. Naimas day ti talutok daytoy amom no siya tagluto special ay nauray lam alipatam tinagan mo ti kinaimas na